Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U današnji video ćemo da snimamo, kao što možete vidjeti po naslovu. Jeste li po naslovu vidjeli? Normalno jeste. Uglavnom, danas ćemo da radimo tutorial u kojem ću vam pokazati koje to komponente su vam ekstra za gaming računar do 375 eura. Znači full gaming RGB računar ćete dobiti za te pare. Ali prije nego što počnemo, vi obavezno lajkujte, šerujte, subajte se na kanal, pritisnite u zvonce da dobijate nove obavijesti za moje klipove. Malo sam se zbunio, izvinjavam se. I napišite u komentare hashtag jesam ko to uradi, dobije srce na komentar i pozdrav u sljedećem videu. I ajde da počnemo. Kao što vidite ovdje, tu se nalazi znači kućište MS Aquarius Industrial, kućište koje dolazi sa 4 RGB ventilatora i full stakleno kućište. Kao što možete vidjeti, malo zoom, ovdje je prednja maska je odrađena kao kod Samsung telefona, znači veoma lijepo odrađeno i to ga čini tako specijalnim. Ovo kućište možete naći za nekih 40 eura i ovdje ćemo upisati, znači pali se kalkulator da računamo koliko će sve ove komponente izaći. Znači za 40 eura vi dobijete ovaj računar, što je veoma ekstra. To jest ovo kućište, ne računar, pardon, računar je mnogo skuplje, sve komponente. A kao što možemo da pogledamo, to ću sada pokazati, i da je unutra cable management ekstra odrađen. Znači kad stavimo matičnu ploču imamo ovih 5 ovdje izreza i ovo gor 6 gdje možemo iza da provučemo sa druge strane kablove i sve kablove da sakrijemo, što je veoma dobro. I cable management je jedna od najbitnijih stvari koja se nalazi u računaru. Dalje što imamo, tu je, ako želite da imate računar brz, najbolje je da uzmete Kingston od 120 GB. Cijena ovog SSD-a je 25 eura i možete zaista da ubrzate sistem, da vam se sistem pokrene veoma brzo. To je po meni jedna od najbitnijih komponenata koji treba da imate u računaru. Idemo dalje. Grafička, dolazimo do grafičke. Grafička vam je jedna od najbitnijih komponenata u računaru, a u ovu cijenu koju smo mi naveli najbolje je da uzmete znači Aorus grafičku karticu RX, to je AMD Radeon RX 570 od 4 GB grafičku, i ona se na tržištu, zaboravio sam reći, sve komponente koje ovdje pokazujem su izražene sa novim cijenama. Znači kao novo da kupite. Ako ćete kupovati polovno, onda možete za nekih 280 do 300 eura da sklopite sebi računar i uštedite dodatni 70. Kao što rekao, znači 4 GB grafička kartica RX 570, veoma dobra gaming grafička kartica i ona vam na tržištu košta oko nekih 80 eura. Znači upisat ćemo 80. Idemo dalje. Znači dolazimo do procesora. Ukoliko želite da vaš računar bude brz, najbitnija komponenta je procesor, a tu danas u ovu cijenu imamo procesor, znači i5-3470 LGA 1155 koji dolazi sa 4 puta 3,6 GHz sa mogućnošću overclocka na 4. Veoma dobar procesor i ne morate se brinuti za hlađenje procesora. Unutra dolazi i Intelov cooler, veoma ekstra procesor za gaming. I cijena ovog procesora je
oko 40 eura. Znači, stavimo ovako. Sad uvučemo ovo dole. I idemo dalje. Samo sam neće mi sliku da promijeni. Ja otvori full screen. Ja se izvinjavam na ovoj tehničkoj greški. Evo ga. Dalje. Tu imamo, kao što vidite, RAM memoriju, isto tako jedan od najbitnijih dijelova računara. I ova RAM memorija u pitanju je znači HyperX Fury 2400 MHz 16 GB. I cijena RAM memorije 16 GB košta oko 70 eura. Plus 70 eura. Dalje. Napajanje je vrlo bitno što se tiče računara i ovo napajanje ovdje pitanje je RAID Max od 735 W RGB napajanje i veoma dobro napajanje za računar, a košta 60 eura, znači novo. I dolazimo do posljednje stavke za danas, a u pitanju je matična ploča, u pitanju je Gigabyte B365M DS3H. U pitanju je matična ploča koja podržava Intel procesore i koja podržava DDR4 RAM memoriju. Ovo je veoma dobra gaming matična ploča koju možete da kupite i cijena ove matične ploče je oko 60 eura. I kada odemo jednako, finalna cijena ovog računara je 375 eura. Ukoliko želite, to vam također nisam rekao, ukoliko želite hard disk da ubacite u računar, možete ubaciti, znači za nekih 30 eura se može naći hard disk od 1 terabajta, i ako dodamo, mada SSD vam može sve, i ako dodamo znači 30 eura dodatno na ovo, vaša finalna cijena izaće oko 405 eura. Znači, to bi bilo to što se tiče, znači da napravite full RGB gaming računar s kojim možete pokrenuti sve novije naslove kao što je znači PUBG, GTA 5, Red Dead Redemption, možete pokrenuti kako se zove, i Resident Evil, Fast and Furious, možete pokrenuti Far Cry 5, Call of Duty, znači sve igrice novije koje možete naći na tržištu, znači možete pokrenuti preko ovog računara. I hvala vam na gledanju još jednog videa, like, share, subscribe, vama je to minut posla, meni puno znači. I to bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ukoliko vam se svidjela, znači uradite te korake, a mi se vidimo u idućoj epizodi. A do tada, lijep pozdrav, čao!